Halo halo, Abel hapa kutoka Mkulima Shop. Kuna ile vegetable shredder tulikuwa tunaongelelea last time vile inafanya kazi. Tuko nazo kwa stock, siko mingi. Usikuwe na sukuma yenye iko hapo tu inataka kuharibika na kuku siko njaa, while you can do something about hiyo sukuma, hiyo menta, kwa kizungu inaitwa menta, na vitu zingine hizi soft vegetables, sikatakate, sikuwe mboga, mix kwa chakula yako, kuku sikule, sishipe, sikue vizuri. Hii shredder siko kwa Mkulima Shop kwa wingi, kujie ufanye chakula. Vile vile tuko na machine incubators, tuko nazo kwa wingi 128, 132, 64, 192 ziko, tuko na 204, tuko na 528. Hizi mashini zote unazipata only at Mkulima Shop. Pesa nao ni kidogo tu, si pesa mingi. Ukikuja tu tuna negotiate kidogo, tunasaidiana, unapata, unasaidika. Namba ni 0716 38 08 38. Ukipiga tu hivi umesaidika. Si Mungu awabariki.